Kiriro na kithikiro ni biojuri njai mwentere Tiankondi kire mathiko ja Bisomo wa kaunti ya Tharaka Nithi no Franklin Muthuri munene ari mwanya ni bakathita mututigi na njira mwanya na bwa siasa bakioneka kujukia kanya gaka kwiringira ndebe ni mambura dirajo kinyine mubunge wa Ekuru kaunti ne Susan Ngugi Muindu mubunge Gitonga Murugara na Bangi Kathumba Paul Kabithi na Ntitotariria Bwa matakiri location Bwana Manuel Kibunje na meneretie anene atongoria barabendere kumbuthora na gisiasa araugite babatiri kuwatanira amo na gusura kari maendeleo. Hiyo malumbano yenu na succession politics is hurting us as voters of Tharaka. Ndarombali, yes, it is very hurting to us. Ndaromba the kind of malumbano that tukoenda kuigwa. Turende kuwa malumbano, mtu ameenda, ameleta project, imesaidia watu ya Tharaka. Ameenda, ametafutia watoto wetu kazi kule kwa serikali kuu. Iro aria rwangwataniro rwarwetwe mbaru na MC wa Tiankondi na Gitonga Kithuka. Na biyo migongoni ra muri na biendelea ni kwendana. Tigani witigiria ni ugundi Gitonga Kithuka ngutumira nai kana oronge utumira nai. No Kithuka geria kwendana na wenda nani tutikende guchokozana. Twingo na untu butebu tutethia no ntorugire augire twine twikwatanira tuga pull together tugokoria mugongo uyu wetu wa Tharaka community kenda Tharaka yumba okura na yumba kuwa yine egweta haga Tharaka na ndiguru nzima ya Kenya kuna biyonda bwa charity twenda neni gwaziri muthini karangie goro ria thoko ya imbia gatonga ere kwirigirwa kwanjiria gwakwa launch ya Monday tuna deputy governor na mheshimiwa Jiji kwina ntiga kidogo bei ya store market wakiwa kaikomora kana mbio mwende administrator subcounty administrator kiriri dhini pombe bokale ndiguru na biashara babu ira malalamiko mao no magere win situation antubaga tunga no mwankaba ni thoko na babange nabo no mwankaba menye mitaratara keda gwici komorwa mwankaba menye mitaratara bwa komorangwa na mbi tutikwenda bitina Siasa Paul Mugambie goro ria thoko eno wira bari baba na market stores bari rwe kengotona borago gakara there must be a common ground akwena win-win situation na arago kaombekana where possible antubaraka bari rwe thirikari account waziri na bore ama waziri mathatu mthe bone wewe weka composition karothoka nini arakwena songa mturombo songithwa anankero kanyamuga ke makesto yume kengothoko yetu bora architectural design ekari yume karibwega ujumbe Susan Ngugi Muindu no akiuria thirikari ireciere gutigiri bagutuma gikaro na kariba thoko eno ni kingo kira mtomba kuigwa are muganire sore twaka kinyama thoko metu tene twite wakagatunga market nkuromba hapo nde wahusika waku especially the county government wendira na market ndio national government ni waka market mono mturale na fastad ya kuwatera markets na towns county government ibwega botiara gatunga received complaints tutikwenda kwamberia tumakaere ibati bakalidwe ntegoro auge buraba kwenda bereso plan kinyano echenjo kwa batiko waruma ntumamwe wango tukikira mtu wonde wagatunga town akuridhika atakwiningesho ndeto wakathe Tharaka Nithi county ikalebwega mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara no akiuga kirikigina kia basari bombete gutigire kimanje kia arito baraba kanjiria mathomo cukuruni ya imbia KMTC ya Marimanti ipo ya milioni 3 chisa CDF kaigo to sponsor twana to KMTC pato kuma Tharaka constituency ye karugoro twetu ambere the first 50 to sponsor tukathome nursing public health na kyake ngekaiwa ke Marimanti yaga ndabere ndibaige inu nonto tukara kubanga tuchubite mbere tukarura chukuru eno todu twambere kuthina tukuria ruto bariumako nonto aciari bakiena mbeja radio gukire mambra makuringerera muthie mututiki Frank Muthuri munene nturania tumenya wadini ya Nkondi muthenya gwemthi niko karakema ni kamwathani ta Joshua meguma kema ni kamwathani ukara ule meta kema ni kamwathani my brother munene na ikuruba yake na tuana na family yonde utima ntumaku makarema utena neema ya Ngai utimbo kuria rugendo ubore kanisani no karakuragia imbia twekeka nonto ndona mama the recently wa baring wa dad na so forth lakini Murungu akamenya boroka biremera ukemani kamwathani ngiripotera ro TV kumantere Tharaka bitu Paul Goka bithe